Newero TV. Ketheka mutegeri wa TV ameregerano ithiretwo na ntuku njega ibwega nontu bakona kanya kugwatana na bautu mitagwa ntinyari kinyojaja nejo twikirite orito tukubana aru kiri nteto chietu. Asiasa bare igweta kwagite mwanya miru ntwiko ya gisiasa igikujirwa Kareke na bongo korota na bongo akiuga gwati mbaruba we ni baithukiritwe na kumakwania gwati mbaruba Kareke. Urorikite gutarata seneta wa Meru Kathuri Murungi gwikira Meru wirane wa kubatungatira na kubaritira ngugi ura kubatere. Peter Mutuma Kalembe kuga kaumaru kasiasa na guchoka ngugiene chiawe mwanka kigirano gya 2020. Akuwato genyo kairi muonanirio mathithio tukubana arua ni Maureen Kome utaribwa kura chegiteke mutongere wa Nthiguru na bwitite na mbere ntere cha Bomas Nairobi utaribu bubure bwithiritwo bugita na mbere gwa kagita nandi ni bwirigiri bunene ni akenya bara betirite kuigwa no mutongeria wa batano wa Nthiguru ejikagitene gaka gatugwatane na mwandiki wetu wa Ntito Boniface Mongera imwe kwa imwe kuma the Bomas of Kenya. Boniface. Beto Kenywa ndeka mirongo kenda ithiri kuma tukwaraniria na Meru kiri nteto chetu chethe mwana nusu oronko kugite no tukenderea kwithira turungama Chinkeja na Mulingo Kombi cha Kevin Mutethia na kile kiombe kwithira yikarika nyume ndeka 10 ithiri ni ate gukari na mbaragano kidogo katikati ya athingati bangwataniro ya Azimio Umoja wa Kenya haraba kulinga itumana kuga no mwanka Pedro Benenkero kana no mwanka commission kana kiameja ABC ithire tumira tumengira twitwa UV lights itukomulika document konekana serial number yo kana authenticity yo isa sawa lakini commissioner Wanderi amba kwethirwa akiuga nacho kireja maingi mono ugaibari kana itintukwitha twithiri no mwanka o nterecho the chithwa chikija na tumengira tukomulika form 34B bakulinga ituma ndeka inkai lakini kwerikana no mwanka bethiri bakona chithwa chitumika beja chiao abangi barutererwa Kenya Kwanza baruga bo barejera chiona batukumenya niki babange bakulinga ituma weyas bondi beri bejitro bakija na UV lights cha kumulika document cha 34B Ote kuma the mwana nusu mwankira thaiji ote form iromba kwethira kana ote nto miromba kwethira gi tumenya chomba kwethira chekinjeringana lakini tutikirete chokali 95 kana 95 nechitikiringi kathomba nontuno mwanka chithiro chethomwa chonde kana chitumiro chonde magana jeri na 90 ne moroterwa diaspora shughuli ji muhimu no jora nkuga kaire kana rambethiritwe enkugan na ora kwethiritwe kwandiki kiri mantu ja watho no mwanka ithiro ikinyira muthia commission ya ABC ithiro itumire chonde nontu ukarikana mwaka jwa 2017 kiri ithurano birebe mbere kwethira bitijanirwa imwe ground ya competition nteto ni ati nteto mbere kwethira ikithangwa mpwena form ile cha tangazo wa chitethiro chitangazo ro kubatere na ko iyo kagitene kaka kiameja ABC ugite no mwanka Pedro betumira kanya kaga ntuku mugwanja kwethira betiganiria kira giatumi kumanare polling station gwetakiri tobyo bunge na ile chikinyirite antoneja ko ita process tomba kwa na echonko itidias lakini baruga no mwanka ithiro ikinyira muthia kurigire magamba jama ingi batekeza gwetwa kwethira bagiko kotini na ko mwankira nande bando tu no batumite nini antoneare bara returning officer kana bara lingithia kura kirito byo bunge nebo bombita kwethira batumite raini na kairi ojon kugita kairi mathaine jauja au kanyumene ni ati
process ije kana utaratibu wa nteto ije ibumbite kwithira bwigaruro inkiameja ABC kwerekana no mwanka bethiro bagikinya mbere bagakurukira kiri mukarigite yo flash bukati kethiro chieteganirwo bona chi sasawa arafu bagikire turani twa kana bagikiria itingo giba ICT botekera baraba gwithira bagikin kiri machine chiao kenda chumba kwithira chikitonya kiri poto iji na Kenya bomba kwithira bemenya chuma kiri ntu ba ICT copy kethira chithithwa kana duplicate kethira chithithwe kana enkirwa agent baraba rungamirite aruri babagite kyo rice ntere chonde choinya na bahai bisi kwethira kwena mingiri okana kwethira kwena korea kwere no koreo ikethiro ikiandikwa kiri fomu ikumenyekana ja that form that 4C irene konania kuraria kwena makosa jathithikite na ko niombita kwethira igarurwa rikana no mwanka kana kiwatho fomu that 4A rembe kwethira itumwa kana iritharu itumwa kuma kiri gitokia kuringira kura itumba kugarurwa yekirwa keringwa bitches kano kiri kamengera ka Kims yomba kwethira ituma Antoneja itumba kwethira igarurwa kairi lakini form that 4B no ithira ikethira na makosa jora kwithikite kiri gitokio bunge ya Kiambu no ithira ile kebishwa kairi lakini bakanoti kiri form ingi kumenyekana ja form that 4C ko kenda kuthithangia nteto jina mpwe na gutigira ntukuji mugwanji tikwithira chethira tubathithite batitumirite urochindite no mwanka bethire baringi thugani ura bomba kuthithia gukethira gukiugianga nikio na furash bukate ugire bethiro bekinya Antone are bonde bakethirwa bekurukira kiwe bona je sasawa bageta kiri antu ba ICT buma ke ICT bakanenkera agent bara bari guntune aja ndene bakethirwa beteganiria alafu bakana na ko itugwirigira nonto chithomi kana itomiritwe form cha 4B 95 kana 95 eja kuthoma karira kethire thoma ntukwenere kinyokinyira muthiomba kuthoma ungi uyigana kana igana rege ntu tukona mwenge jwa returning officer bo bye ngima na raba kinyirite bakwithira benyanyia ko itukwirigira omba kuthoma igana rege ntu na gwitaite na ko kuga we kinyokinyira ntukwerojo akenya bomba kwithira benogoka marwiro jura betito bagikira kiu bechurie no ochindite batikwirona ta gwiteta enkemeje ABC bomba kwithira itumiria na bakethira bemenya no batongirete kana kethira kia rais wao kwa kagita gaka miaka 5 rikara no mwanka rais ro kethira echinda ethiro akiona kura kiri county 44 kana 24 counties na no mwanka kairi ethiro ekurukia kura na mungana jo 50+1 na ko gige mwekethira gitegero muno na rikana ukeja kwa gutithirwa utukethira kurukithia mungana jo 50+1 kuri kethira chichokerwa kairi kana ire twita runoff na gichonko na runoff ethithika no mwanka ethiro ethithika katikati ka ntuko 14 21 na kwao uti runoff kethiro ethithika urukethiro echinda na umano roga chino ethiro gitikirie no mwanka noe ugachinda ethiro gikinyitho muma na kunenkerwa mathagaja wathani nyume ntuko 14 na ko igwetere na kona mubira jonthe na ndika gitene gaka ijumire mature na nyume governors senators arungamirie kuro MCA na bunge kwithira betumiria na ndinteto ni achongo ire katheru kono ni akari na ko igwetera kona kwa ntuko itigire ntuko ithatu nkiameje ABC kethira kimit deadline na kwithira gita mpumi kira Kenya beti gukethira kuna kiuria mongari ndonga meja ngangari nkethira ngichokia Bega sana ni mwandiki wetu Antito Boniface Mwongere mwakuma Bomas of Kenya tugeta na mbere kugwatanira no magita ku magita ndire ari na gintu gya gitumi yenda gutumenyithia atwita na mbere na Antito ingi nandi nyuma ya kithurano kiria kirikite ni kuonekete ntwiko ya utongeria aria siasa bakatha utongerie ne bachindi na bangi bona ni ochindi kiraitu murungi nyuma yawe kwithirwa ari utongerie ne kuma wathanine bomoi numo bwatongeria baria baanite bangi ni Josephat Gichunge Kabeabea mauka maure kubaikiringo Victor Mutuma Karethi urorari mutongeria baraba baingi mbungene county ya Meru amwe na MCA 35 pa county mwandiki wetu Antito Morgan Mwiti na kumurika chindi na chindo abakithurano giki haja Meru.
Pumiche kithurano giki niretete irera bibia rukirotongeria kaunti ya Meru nyuma ya Meru kuroka rukire inda na kuringa kura ciao ntariki 9 cia mweri juju atongeria bamwe baanire baberu bajukio tongeria na bangi barabarareo baanua kirigiti kia ubunge. Dr. Shadrack Mwiti niwe mubunge mweru wa South Imenti Kirimangushine achinda rejairi ja mubunge wa Central Imenti na gutwika mubunge wa mbere buru gutongeria ibindi bire muthingatano kuu. Mpuro wa Buri niwe mubunge wa Tigania East arena ku Dr. John Mutunga niwe mubunge wa Tigania West kwa gipindi kia bire. Dan Kele nawe niwe mubunge mweru wa Igembe Central arena ku Julius Taitumu niwe mubunge wa Igembe North nawe John Paul Mwirigi ajukia utongeria bwa Igembe South kwa kibindi kia bire. Buna bubureo kwina bo baanite kiretu murungi na ashindi kirigiti kio ngavana amwe na Mithika Nturi uria woneria wendi bwa gitigiki meri mikai yake mbere kithurano. Maoka Maore ashindwa kiri ubunge bwa Igembe North, Gichunge Kabeabea ashindwa kiri ubunge bwa Tigania East na Yokubai Kirengo ashindwa kiri ubunge bwa Igembe Central. Na Nandi utongeria kiri kaunti ya Meru bwina irera bibieru. Ashindi batatu baria nene ni Kawira Mwangaza uria urashindira giti kio ngavana Meru, Kathuri Murungi ashinda giti kio seneta Meru nawe Elizabeth Karambu Kailemia ashinda mutongeria wekuru kaunti ya Meru. Ngarikone wengi kiri MCA 45 ba Meru ni MCA 10 yake bachokete. Nabo ni Patrick Muthuri wa Bothugochi West, DMK Kiogoro Abogeta West, Mutembe Imbio Kiwegoji West, Kithenji Ethaiba Wankomo, Martin Kome Makasi Wankwene, Evans Mawira wa Mitungu, Josephat Mugambi wa Kanuni, Silas Mucheke wa Akachu, Simon Kiambi wa Kiagu na James Mungathi wa Karamawond uria wari mbere agwa 2017 indi achokwa kairika gitene gaka. Victor Karithi Mutuma uria urari niwe mutongerio bara baingi mbungeni ya kaunti ya Meru na MCA wa Athwana na aranirwe ni Jim Muchoi wa UDA. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru. Ni mo MCAs bara bakurukite kithurano giki ujoti ungi indi ni mutana wa miaka 20 na jumwe ni Timothy Mutwiri Kabako. Timothy urori na mwekuru na ibatharimi na mwana umwe aumite Nture ni tumi na gutariria miguru iria ethiritwo agikurukira girikuruira giti giki kia MC wa ward ya Kegui Antobocho. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi na atrimanite nawe na aturetera ripoti je mwanya. Niko gaka Kabako kari na mwekuru wako nako ni Timothy Mutwiri mukari wa Ntura Itumi Igembe South uria athuritwe MC wa wandi ya Kegui Antobocho nawe ari muthaka umwithi wa miaka 20 na jumwe. Ndi mwana wa Jerusha na Joshua ndanjiririe kuthomera skuru ya Itumi Primary School. After class 8 ngijoin skuru ya secondary ya still Itumi okiu na muskumo ywa kisiasa yuongo yaumire kuma 2015 ndi class 8 nde ya 2016 ndaira siasa ciikuwata mno ciitite okinyira 2017 ndethira bando no nkuibo na nkethira inkuiriria mno ngasiurio tethira nkinyithetie miaka kana nthirite skuru ndethira nkitha cia nkiromba kura yu na au yonda ibiru obuku na muskumo ndina yo na ndanjiria kuira arito wenzangu nkabera kana barato thoma bonkabera unkororomba kura bamba nkibambira we no kuma ndo manto yonto ya yau we kukaibo provoke mbone mno nombira kwe we ku no ntobari ona imanto yateumbikana kaimanto yateumbo karika ndendelea nkiri 2017 turethira itukuwirwo mno kana inkwithira nkiwirwo mno kuthiatana na John Paul tui muthiata tutu yari to wo tugethiri tu turenya skuru twa muthiata na areta na au yondaire motivated ndendelea tu ndakura nkiona yu mento kwa otho ataisie kwintu kwandima ya kiwe na ataisie no tutakolomandira twaria ndendelere ndio turade ko thira skuru wo na ndasoka na ndaritangu use ya mijengo ndaria ntwa mieri na ndi kuthira skuru nkiritangu yu na ndamwariu ikwanjiria kuromba kura na randa ambiriria ciari bakwa ntaberire utiyo muntu ndere muci ndakire tubanjiria kuona ndi lingo na nkiromba kura inyami sema nione nya mathiko
na viatho bibingi na nkulika na mami okwa na ombira manto yanti ya omba nonto bombesa na arambira imbetigiria unsoge skuru ndeke na siasa mimbi nke ya kuromba ethre muskumo nke ya kuromba ringi na owara yo donere ande musokeria ndamwira ibyo ntonta kurombere kure kuimbere nonto inda icie kwika womba kwithiro wa mpita moyo kana uyembuna moyo nkare munyi kuromba kura iji ndamwira akimpa metho no ndombere murungu na wire murungu antethiro endoneru na ndendelea usukumana na antu na nkiendelea kuromba kura na antu baba ingi barethira bembira mantu yote yaumba na baba ingi kwithira bembira undi muritwa actually yari darombere kura ntina inya kura ndina indi yake ntari nya ndiyo itakuyukia kura ndari na indi yake na riongono ria itare akore mbere kwithira nkiringa kura na kuringa kura ni itare mbere tuna kwithira nkikiluka itarira mwana we yira ambira ndamuririe ndi baba ri na ibo kura iromba wani antu baina mbia na bathomire wota thomenya wona ndigiri ambira mami gankwire uni gure kwa ninkaromba kura ciakwa nkaromba na ni wambira uno ntu nkaromba endu we ngwetigirie niwe mwana urogethira thire aina ndigiri ciawe ndaibwa kuibwa botho kundaibwa nyani boboe tamwire ito baba ntukwira wisokia imathwani ya ukariwo unonto kambona nunto bone nonto mbona siasa sikiria inya mbesa muno ndacogeria murungu nkatho na ndera ngai airiire kinya kirindi kira ukiririe mwana uyu okwa nonto ti kawaida ndirona kinya twetete musafara nkaibwa kiao kona kweri kinya nkaua ni ubare ande bare anambi kasoka nkaurie ndi murungu baba mwana uyu asindwa ri antu baba iritaniritie murungu ukenda inya asindwa ari obathitherie no ate abacokerie nkatho kaigwa tu kiao kiwende nkera murungu baba iwoka umba mantu ya winda menyerere anda ibiru antu ni baina na bawiretu mnonda na bake ina nduimbo tu sigua nwe wasinda ndame anu osinda ndaibwa nkorone tu ndena kwirwo kwinge tu no ntobwa babu tana kwa digo tu KMC aina mbirete ina mbere lakini kakwira timbere ambirete na mbirete mbere ina kwenda itekiu ya MCA ni na nderio mugani are manda ndosoga ndona tu ibwa ya tu arombekyo mukana sia onereka ati umba kona kura kana menya tikandara awiriro mno ati akarombone tena winde ndeta skuru tonto tathiritie skuru bibia tomande mugania ngitawa Justa Kawiria ndio ni mwekora mheshimiwa ndivyo ngwiretu mno ndikwipa sida are yake batu yaranta kenda kase bikibiki na tuira na kwenda kura na twamwira twamwa support na rambira ito muwatie bunene ito yire njukumu kwali na ndakase bikibiki cionthe turamwira turera na thai campaign atu tete kuthithia i campaign itisi ya mbesa katuthithia campaign cia wendo nonto tutena mbesa batwe na turakara gaita kainge tukiromba murungu tukira antu betu akikintu kira kina maana ikoromba murungu mutongoria na murungu uthiri wewe ngwa thithe kwenda kwawe turakara ya itare ringe muno tukiulwa na ciona kuurwa kinana mithimbo kaita kara tura support mwana uyu turengana wakina na mithimbo na kuengana na ngare kwatuika kina muci utemea kurara no tongoria burabura kuo lakini orora turendelea kuromba murungu na tumwira tuikirinya murungu na tuikairinya bamwe bakauga kina bakurangiria na kenda turitaritwo lakini murungu ora tura moyo no na tukaritie twethera tukulukira mantu amaingi twenyuma yeke tweta tukarwenya tuwakaba ko tukarwa kabi ko toria kitheika nyunga ikabi uni nyanke ambari o support ntaije no kuromba ndeyende the wave karibu mete Nairobi ndaibona kabako ndaruthere kabako kambichie ndawego ku support tware ni tukwembere kona nwe na mbona sura mbakisha ubonwe na nkenete zaidi bwana Mugendi na murungu atethia kana ntukakamba kwa president wa Kenya wirigiro buri Timothy gwitantura cia kiego ya ntobo cio ntakene chokeria kariba itura rekego ya ntobo cio wand ntobo ku bukonera ibwe gabombe kwithira be muthura
ai mutongeria wao gatigati katongeria baba ingi na banene bena into na mbeca na indi bomba kuona ujo no ka mutongeria wao na ndinde mwire ambe kubaitira ngugi atina kwathura kinya uriku kana uriku amenye antu nande bondi bae bakego yanto bocho wand na abaitire ngugi ire konekana ngugi ire kabaguria nikenda kinya aringi bakomba akomba kwithira akiromba gitigi kinene nkurukie kiu bakomba kumu support ore barombere kumu support utarukiri aciari ni ati ni batigire ni bakugwata mbaru ana bao bakagitaria bioneki biao nika nkabera kiroto kia mwana kikaeta muciari uyingira mwana kinya mwana akwirare aetana ndeke mwire yi babo etanio no ntuba kwithira kwino ntubura tuturi aciari ndarombere orekeri niki murungu no ntubira biatomire ndi mwira ora tikanda inga kandona ye kaburi untubunene lakini niki uni mwana ndamu wari untubunene ki murungu ibwa murungu nonete yari mantura isi no ntunyarira ampere mwana no withire ini ntaisi imutongeria ampa ndika nkera ngaini ndimucokerie nkatho na mbere aciari ba injie kwa yora mwana kwambe aua akwaria uma no tutura mayanine tukithuguma kibarwene ende kwina kinya bara ndungamirite mayani yo ndigwira ndiobera ora tukia twegwaria no mwe ambera njerusa mantu yarothitha cia meyo murungu akuria ambera uwe uwi musore okwa aera ambera kinya rira karambuka ile miarari nara ora barari na mwana uoku ndio mwira nararekeria kurira mwana uoku sonda amwira mami oku ndero musore okwa ndamwira ambira ndi mami o Timothy ngwira ritirite batwe itucoga cia nkatho na tutike menye njeri kutwakuria niyo ende ronto murungu orore ya muntu akithitha cia mathithi ya rwendo na kiao kana kumenyera kinya kintu kia muntu na njirera yairite ikio itumiwa riwa na mantu ya manene ya ukiru ora utikirira amboria njeru ucokirira we toino mucie nkamwirari Dennis Mugendi weru wikendi ntule ni aitumi wandi ni akio ya ntobochio Igembe South County ya Meru. Kungi na kurikitie gutarota mubungi wa Mara Kareke Mbiuki Nandi na acokeretie uria urari muregani wawe wakwe wijikene muno ta Bongo bubu wijite nyuma ya Bongo kurota Kareke na kuwewe ataoningina na antu bangi banja ni bakumakiwa ni agwati mbaru ba Bongo ni untu buria Nandi Kareke amenerete na kuwa gute uma buria antu na iu ni miariete na uma kinya anini. Mwandiki wetu Wantito Martin Mugambi na ripoti je. Tugo itano nyuma ya kithurano kinene kurika na acindani gutangachwa kiama kio thurani na miankata kio IEBC manto makarika manto muthemba wa cendema imambirie kumbuka muringi cia chage tonga Kaburu Bongo umwe wa barabara wagira giti kia mubunge wa gicigo mbunge kia Mara gitaragiria kuma Saturday ntukwira twaingire campaigns ni kwambiririe mauntu maingi mathia na mbere mbere buru antu betu bara betho bena campaign ngari yetu ya campaign ne bainjakirwe ndaka ithatu bekirwa ngari ne ngari ya tigate bakuria muthambi na bakamatwa bathi batewa rubate na rachuka uyu uri muthenya wa Jumamochi ntugo ya Jumapili irakia na thingati na nkinya gwatimbaru bamuchia cha gitonga Kaburu Bongo agitaragiria bura bathire na mbere kurukunda antu no bathire na mbere kwaraswa mayanko urungi turage ruma ni athire anja kwa aumete kanisa na akamatwa athiwa no baitie boyo goji baitie monka kenoro athia tewa na aria mutunguru akwina na mutunguru nau akwina ndarasha mutonga na mauntu monde mari harassment kena ntoba batika
matigaturingire kura mayanko akanagua kunkambiri na kuwiruma gwituika iu ni ngome kana ni stronghold ya mujumbe fulani koguo iu yari harassment. Ntugu nene ntugu ya Jumaine ntugu ya kithurano kinene muringi kampeni munene wa Gitonga Kaburu Bongo twe Ernest Kinegeni araithukirwa Gitonga Bongo akiugaga aragwata mpuri akatheti na nyenje na thaino ka mami cibitari. Our chief coordinator wa Mwembe Ward Mr. Kinegeni ni atakirwe ni goons ndaka ithatu bamuringaga muno na cuma na nchuguma na into jinge na ba muthukangia mwiri na ndibeto cibitari na kesi ni reported kwa police. Twashoka muthenya wa Saturday antu bekeraga posters yuji yakarwa illegally nikenda tuona katukuna watho antu baire ba arrestirwe na bako arrestwa akwina nguruki ndera agency bako bakamate babaire police Magutuni police station na baadhi ba bakamata na ngari babaire tena antu bane baringire thimu beja gutethwa na antu bajire kubatethia omwantu bau ni brother wa mujumbe wa wiku kara kwa Mbioki na bauga ni bathirete niwe na pistol na kesi ni reported yo Magutuni police station ni record statement onto bale antu bathatu na Thitango ino cionthe ikigagirwa mubunge Kareke Mbioki na thingati bake Kareke na kanite ndeto ino bakiugaga na aringi kura bagicigo mbunge kia Mara baugiri gwikinga kumania na antu bara baguraga kura. Ira ndonire kwina mtu mwende gwikagura kura na turi baega Kiramba na Pamwembe bakuwa kwina antu bana bakigura kura nyo baumire na wingi na baomba kudi wakikisha antu baba kugura kura batatiga kugura kura koguo nyonde Kareke Mbioki gute mtu ndatuma bomba kuga that dini bwataki antu bara kana babangi dio twaringire campaign ya amani. Kareke akiaragia na njiri ya mwanya ugite gukaya kwithirwa kuri na nkuji bwa kugana ati we no atumanite tiga watho borute wira ya buwirere batiri. Namba 2 watu kwena mtu akuga yes mtu akwa kana inje mtu akwa ni atakiru kana gweka rikogu hapa tukulinga ripoti kwa polisi kenda polisi na baba wada uchunguzi kenda bomba kumenya ukweli ni kuburi lakini kila tukwenda na kila ndonile likikenda kidiwano kiaigia kina ukweli na usawa antu ba mara baombile kwaja bebo na bomba kwa mjumbe wao bomba kwa MC bao bomba kwa senator governor mama county na president wao nuliku. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Katho cha mwanya kirigwa mutegeri na mbere kurumira ntito cietu ncokerete nyume kagitagati kuraja na ntito nkurukia. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muci utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile,
Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki toringire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Ibwega nontu bagwita na mbere kurumira ntito chetu tugicokera ekuru kuma mikinduri itigania isi nibekirite nguo mwikire jo mwanya rinjire ya gukenera chindi bwa Kawira Mwangaza ta gavana wa kaunti ya Meru ekuru baba barakinya bwarogete machoro nibariungirite na kuinira muchini jo mikinduri bakiona na kugwerwa kwa kumana na umbani wa mutongeri ojo nera nandi bamurite kuritira Meru nguge kenda kuona ni antu atekinya ekuru no bomba na kire uriti nguge bwa thirikari mukiri wa mithika na Kenya. Ni amemba ba ikundi kia Baraka Self Help Group nteretia njilo wandi ne mekindori tigania Central baraba chumereti na mwekere yo mwanya ukenera kudhurwa kwa mheshimiwa Bishop Kawira Mwangaza ya governor bathatu wa county Meru. Meyire aratugurira nguo na aratwira batu tumuatia na maramba na tumuatia nayo yayo ya murungu iketweru are na kuma ria twambiririo ya romba itwitikia machokio yetu mwathani na tucokeretie na murungu mutethia akorwo na arume bara bari mbere yake na ru ari bira torombaira mama wetu akoya itikira kia gavana itumire twinde ikundire ke yetu na antu bonde twamuringa kura cietu pa mwanka woro twigirwe no gavana tukotore tuzana gabo taurengwe Batwe turingite kura cietu no rurubo nkoro na bamwire na mathwania no ntubo kwithira batwe katwamenyere methwa ciulara ya kuna ilia mami wetu gite yategiria ng'ombe cinywa mbi inya ketha na arumerwe arero na kare imichi bikonunka rware bondo tumerete no rubo nene kwakikisha imichi bira arumanirwe na bio na cio mararara rware tukurewa na murungu otwikwa na turenda ari ya parliament atothetere amba kureta into bibi ndene ya Meru County atwakire masibitare atobwetheria njira cietu na murungu amutharime ekuruba barabathiurukite thoko yonthe mikinduri na ndwimbo cio cindi ibataririti itumibira bitumite bachumeria kuwerua na ukenera mutongeria wao atoriarire mama Kawira Mwangaza akira wana ikirete imici bikonunka ibondo twachumeria na oritobo nene na robo nene no ntoimwe koro mwensetu arumi turaua irumi bira bionthe turacio maragara ekirete imici bikonunka katomwe kura yu no robo na kiraito nairwe aite akire anini ki aithoganerie nonto oingoliatho ara wainde bende ito ikerwo roro muno rera mami eto airirwe ate sindano nwe imokorora aragarerete kete yawe keng'ang'i auga mami eto ate sindano nwe na tutogwa tore ekoro na tore ana bawe tukawata mami eto mbaru nonto mwana omware nwe iciororo boina kana ne ate ekoro mwana omware nwe iciororo boina tuwa tukaigwa ororo mami weto nonto rera arumi batu itorumi na tukwenda kwira king'ang'i kane boya akemenya batu itwe torigana kura na itware mami weto no parliament togakinyithia ndege na ikutomekinyithetie nonto batu atwenguo nyingi ciose nchanira toreri mama county rari mama county na torere nguo na riu twitite kwa hana bangabana Kawira Mwangaza turetha wana ba mama county nendo tureana bangabana no toria kweri toterumeka na mami wetu akaethera no bua ito mwete mbaru akaikwa ekera batu ana bawe
na bamami bawe rira rumero areto bacio imisi bibio mami eto atorerete nabio marara yabo kuona iyo arareka kerio atomathera nakio nende biwa muruma tikara muruma keraitonerwa kara kere mami weto nkuruki bonanetio chamba kiri utongeria bwa mwekuru na araba ina wirigirwa ati nende miru ikaithira ino garuruku kato kumenya ati miru yetu nende ikathongoma muno no ntuitonete ngui cia Bishop Kawira Mwangasa ria women rep ngui ikonekana metho kuthomethiana bala bonthe batianiria bakira nyomba babonthe kinya antu baitu kabisa baike sibitari itonete ngui ciawe kinya muntu atina ng'ambe ya ng'ambe yeria ko ngui ciawe tugana mwanga tumugire tikina nene na ituwete ati kuringana ngui tonete cha Bishop Kawira Mwangasa gitike twa munenkere meru yetu yatendera meru yetu ikona rui meru yetu twakara ya chungai iromba riao ya ikundi ki gavana wao obora wira tweta kuruora ofisi ntukwa kuruora ofisi atorikane nekenda twekira kalinda kero kara atorere nekenda tweta kuruora ofisi nara Meru County nabo murigane na tweterie kilinda kia weta kuruora ofisi twina kio ikio twamwikira ntukwa weta ofisine Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika Urorikite gukurukwania Meru ta seneta wa Kathuri Murungi na acokeretia Meru nkatho ni kumuthura ni arakinya njukite kanya kau gucokeria antu nkatho ni wendo bora bonetie ngwataniro ya Meru Kwanza na kubaite mwanya Meru akere Kathuri no gitagatigira na kurita ngugira athureri na njirere yagirite na kugakinya akagwatanira na atongire bonthe ba Meru kenda gutigira ni bakuguna mu Meru mutugikare na report ije ura na wendo bunene muno gitiga seneta wa Meru no ntugire kura irira ringi around 500 bandingirite kura 344 na bara turacina nabo nabo kura iri baragwatire ibo kumenya inkwira Meru ibwega no ntugira kuonania abe na imani no tongeria bwakwa nabe na imani na uni ni migambo ya kwinyi yana yankatho kumakiri Kathuri Murungi urathuriro ni Meru na wendo bunene bamwete kura 348 magana jana ja 22 kenda ka seneta wa kaunti iji na akiadia Kathuri Nkuruki nerete ya Meru ni bwaga ni untu bakwika kiama kiao kia UDA na mono murengo Jojo Meru Kwanza kumaria bambiririe siasa kinya kithira batombere ukithite bionthe alabala tere kimwe kia bata kianga bana kira kirarujerwa ni mithikari nturi kiri Kawira Mwangaza Kathuri akiuga wena gwitikanire na mpumiu na kibata nande bakethira bakiritania ngugi na ngabana urathurirwe na tongeria bangi kenda Meru igeta na mbere itukuga ituraciumirie na twang'ang'ana muno kirite bionthe kuma ngavana seneta na biu bingi bionthe itebira turombire kugwata kana kuoja itukuibwega kire ya Meru na kwa ingo bachokeria ngatho antu betu bonthe bara turitite abungugi na kuga kinyethira tutombire kugwata gite kia ngavana itwarite muno na candidate wetu kuma riria mpumi cheumire na mwanga gutangazwe iguru na timu yetu tongozi ni captain Lentore itukuga itugwitikiria matokeo jara umire na tuge tukagwatanira na ngavana uria urathurirwe na atongeria bangi bonthe bara bathuri Meru kuma MCAs MPs na twinde turi na county positions itukwenda Meru muno ithirwa ina tofauti sana na uria siasa itwere kuringwa itukwenda twina siasa cia gukonsultana cia kugwatithania antu cia kwaranira nikenda tumba kumenya into bira bionthe bikwija Meru na bira bigutigwa Nairobi na hata tukomba kwingana nabio tugwatanirite turi atongeria kwa ndi seneta wa Meru ngapuri kiro kugwatithania atongeria bangi ba siasa ba makanisa ba biashara na para bonthe bara bagusika kikuendeleza Meru mbere Nkuruki Kathuri nethite na mbere kwa Meru wirane ati baringa na ngugi yawe oseneta akamerita na nkoro enkembu kuburu na mbere ya Meru ngaita ngugi yakwa ndi seneta wa Meru bwega nga make sure itukona resources cia kung'ana kuma kwa national government na ira share revenue ire ya kigina gya Kenya na tuchue ingi kinya grants kuma kithirikari na guntu kunara tumba kurita
nikenda tumba kuendeleza Meru. Ingi ni representation ya antu ba Meru ki devolved functions. Ingi ni gutunga sheria na policies ili gutacha on devolution. Na ingi ni ku oversight mbeca chauma Nairobi na atachita nguge kiri county ya Meru. So ingwitikia ngathi ngata mbeca cietu cionthe right from the budget making process. Kuona budget ikari approve na ni interventions iri ku bomba kuthithia at my level nikenda kinya riria mbeca ikeja na priorities iri ikunekanirwo nontu mbeca cia county itijaga cionthe igwatene mwanga tumegetho ikuririzwa 1 billion 2 billion i priority iriku yamba kunenkerwa kiri mbeca iu tatha imbiji cine itigere almost 4 billion iri iri treasury. So ituganda muno mechanism yoria mbeca ikabsorba gwa haraka cia development nontu kiu igatuma Meru ikuria mbere. Kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia Wero wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Nyuma ya gutindwa gukaria giti kia Times wa wodi ya Ruiri Rwarera kiri kithurano kiria kirikitie kuthira, Peter Mutuma Kalembe augite we nande agacoka kiri urimi na biashara mwakene jwa 2027. Kalembe uria arachindirwo ni Felix Kithinji Ntuo augite kinya na gwitikiria mpumi cha kithurano kiu na kiria kirio ni kwa MCA ujo mweru Kanya Kienda aritira kariba wodi Ngugi. Kalembe ni umwe watongeria barabara arigitini iji kiki indi hachindwa mawira. Kirigia na ripoti ije. Aja miundene kwa ndi tukulima lima kidogo nyanya, matunguru, spinach na mantu ya maingi. Ni MCA wa ukabere wa Ruiri Rwarera ja Peter Mutuma Kalembe na uraithurana na mwaka juu aracindirwo ni Kithinji Ntuo na arato trimene na Kalembe mundene jwa wakirimaga na gucokeria kariba wandi ya Ruiri Rwarera nkatho ni kumugwata mbaru mwangata munthiru yarikiria. Ngaigwa ngwiritwe sana nontu matunda jara jongo ndandire tirimi yake witano ijo na ndina rwo nchokete kijo kenda jombo tuteithia twinde. Otherwise kanchokia nkatho muno kiri antu bakwa ba Ruiri Rwarera nontu bagipindi kiu turakarite nabo myake witano irari wonderful irari abata barari antu bakwa ba maana muno na akwa from my bottom of my heart ndirego bachokeria nkatho nontu bakurungama na guni myake witano na so tukethwa turitite ngugi inyingi sana iria twinde igatutethia. Mheshimiwa Kalembe nekite werune na kuga thaiji atithura ri siasene ende akethura mundene jwa wakirita ngugi cia njara mwanka ithurano bia 2027 rira gacokera na kurita murungamo jwawe. Na ndikanya gakwa inyani gakuithuranira ngugi ciakwa inyani niratigiri nyuma muno no mwanka inyani ndibanga bange ngugi ciakwa no turo bwakwa ndina family ndina mantu ja maingi jambatene na ndigwikira effort ira yothe ndirekirite ndene ya Ruiri Rwarera no mwanka na nimikire sana kiri family yakwa na kiri uturo bwakwa na siasa atekuja kagirika na nondu kidogo na ndia tugiriki kidogo ukenyenya gutaka kura ri ringi ndiomba gutera antu baruire nchone mbuga batandikirite kura twendereete nondu nte kwenda gutonya siasa nda hii kenda tunengera mutano ngugi tunywa nditatike kuwa nangangirwe gukaraja guni wanda ngangirwe kuma the one go kato moyambo time kurita ngugi nondu akangangirwa atumba kurita ngugi so narita ngugi wone gitara akweria nkantu bakwa Ruiri Rwarera mwerekeo ura twitite. Ngoroki Peter Mutuma Kalembe na ugite ati na thina na MCA umweru urathuriro wandi na iu ende akamwika na kumugwata mbaru akiromba karibonde kwiga Kithinji Ntuo bate gutonya sasa ngugine ciawe ni kenda akabaritira ngugi. Karomba twitho twina thiri turekanire nyoge kuthwa kwi mantu ju jarario jarakurukire uthio tumba ku reverse na ndi my MCA is honorable Kithinji Ntuo unwe na ndi MCA wetu tubatere gucoka nyuma yawe twinde twamusupporta agaita ngugi kuringana na uwezo bwawe yake we ni ethira twamakirwa nikenda tumenya ni tweta atia so utekinyongo power belongs to people na ria antu baria na ria antu bathithia ura bathithia you accept ukaringa dust ukaendelea na uturo urankaromba antu baruire iba support mwana bamusupport muno na akangangua gipindi-ini kiawe na itere antu ngugi as per plan ura bangite uningi akwa indaritire na ndaigua nkorone yakwa ni ingwiritwe na
akwa kunga akinkwejira nau no te muntu kunduma na ate gumpira nditete ura kulingana na uwezo bwakwa na murungu wakwa. Ukiripotera weru wikendi kuma rwire rwarera gisona kebore mbeta mawira kerigia akariba tunyaina ndini boretete orora rujaira giti KMCO wardine cia kariga bakiuga nwe au bagitangirite ndoji cia kariba babapiga nyuma yawe guchindwa kugwata giti kiu na aretire na kubagitira ndoji kumanya na muthuro ni ara bakuga aretire na mbere na kunanga ndoji ira abekirire mathokone akibera MCO ura barikite gutara kabatetherie wangi Paul Kabithi na ntotoije tonto kona nyuma kurino kuringwa karibantere cia tunyi atigitwe baturaniritwe inthiguru nerenge bakinyite na maguru na ino nyuma ya urararomba gitike wadia cia karigatwe Sisto Marunguria aguchindo arajire na gukuranga pipe amwe na tapu cia ruji thokoni ino umwe urarugamirite ruyi ruru gikirwa nwena siasaga indi cia ciake uga wona rega kuthurwa kurukana komora ruyi ruriku ina rira gwatwikire gutsindwa na njiro moranga ndwibu kuona uguo kari Marunguria aromba gitike MC iri kura ikura kugana ri tukaruthatara baba batena ruji na baba na ruji baba nini ngurukia baba batena ruji no asira yajire uyake Arunguria ethiritwe ari mukarigiti wa rujuru wa kagita na urankurukia ethiritwe ari mustarini wa mbere gutigira rujuru rukunyagwa ndeni kwa ndeni maturani onto bora kuringana na akaria babo atemete Marunguria athuganie kutheku iku kwendoa orani ndarungia na mitungi ndabauria ibutiko turugurira tutaga no gubuku ibu connect ruthie tangi ndira bauga ari twingire na ari twingire boetere twambe tu connect na ara ibenjaga nuntu no ti ya ruiri bakura pipe ira ya connect ti tikathi koi muthetu Ngoria ka aruthire project ya kuromba antu mbecha cia kubekira ruyi ro kurima ene rantu rabu ba mothere mbecha ndia acho andona ruyi tiga ruyi rwake ruyi ro wananchi twacho ari to muthura chamani amwe noguo akaria babarekera mutegeturo kimwe na gucokia rujuru ritio gwatwingwa twagurire agakumomonda reka wainu twenja twagwatithania na twagura pipe ino akwa ruyi antu bagatio bakenyunya ruyi wona akura ruyi tukanywa ruyi nuntu twanywa nambi na mbere twagwatania twarutha ruyi na especially kimathua mutumbe no ajire agatwagwata na rwagoje rwandi connect kaire twagura kanyamu karaga utairira na taps twekera ende ariugaga akura na kagire engineer yakore abotithia kainga kinya inteki wewi rwake nathia inge kinya na njere ya thimu tukeraniria na Marunguria gururi ntumbu nombite gutariria ruyi rwakwa ri then why should they complain kama mtu ayagirwa tiada na ntia kabla kwenda ari bai na wimbe te ba complain if it is mine they now all the rights ya kuda branco na gintu ya kwata ba mundani wa kwende na ndenda kwenda munda nkendia ndenda ubuchungwa kwamba bandite kunenda ukura ngakura na and that is my property lakini ngotete na mtima lakini atiba utie wo batero complain mtu akede ntu ya we ndio ndekire ripotera oru weekend kumantere cia Tharaka Beto wa Paul Ogwa Kabethe nyuma ya gutumirwa kwa mpumi chete mwanya cha kithurano kithiru akariba gicigo Kigembe North ni borite atongeria barabatari gutigira ni bakuwingia mawira nezera babekire kagitene ga campaign ni arakinya borite akari gucoka ngugine na mikaria yao ya mbere ya na gutigana na siasa ni untu ni thiri. Nicholas Chabari na ripoti je kwenda ringe pesa kwa wazee, turenda pesa kwa vijana, kazi kwa vijana. Nyuma ya siasa kuthiuruka kwa mieri kadhaa bakiromba akura ntere mwanya na ntugu ya kuringa kura ya kinya tariki kenda cha mweri wa 8 na Kenya abaringa kura ende bariuga ibareketie na kuma kire siasa atongeria babareketie na kuthurwa babatiri kuthurwa bakiraithiria muno gutethia mwananchi wa kawaida nonto iumweregero mwananchi arare na wakiringa akura pamwe na bakiuga kinya baba kubamakia agi siasa ibarekae nabo mbone to some kind of intimidations kuma ki mugombe orora gombete ke MCA kangeta wand muntu uyu kirwari ambaririte thimune rombi intimidate
no ntubo kwithira ntu mu support kiti ke MCA inya mwana siasa uri kwa kathuro tu uri ku nyomo mba kureta bi kore methene muntu aria ni akieto tu democracy twithe atuke exercise kira kine tumi nura tukarita ngwe cietu na tumbe kwirera kurera nje cietu na kuendeleza uturo bwetu thirikari ya thurure ingwitie ka jali mwananchi wa kawaida niba tutoleli sana bore kibia korea antu baumite sana kuba tusumba nyo sura kamutukau kubenye bya korua byo ngithina ibolelie lo ibolelie antu bakathira lai kuringana ukame bwe kote kontu kothi kumi kwa nengi magi kurema tekana kuria nyambisi kuba ende batukua mela bakeya onto thika ikaenge yo nkuona ikwa engi tukire murungu ake twakira antu na bukari buru itue ana banake ba baite ngwene tengwe ngwena kwa wano kalini lakini baadhi ya ngwene na baba nake ba yuthiu ba kwende ngombe okwende mburi okwende ngere kenda batekana ntu kushonde ucokia nkatho no ntu inkumenya atu itirite tuketha twise trundi na batu twe vijana tukona ngwe ke thirikari yiyite utwira batu aire kuringana na baraba sanguri twaringire kinya kura na muthoro twakikisha twikira mutongoria kulingana no ngwirari ta tembese irawe yite acio kulingana na batu aranirite nabo kuma muno nterino cia Gembe North bariuga tayari boba tayari kwanjiria kuruta ngwe ciao na antu ibabeberia kire siasa nuntu mathina mara marentere ino imabatiri kuthira makithirwa ni atongire babarekirie na kuthura tukia kuretero siasa ngwine siasa ni rathire tu thai akiri cietu ibwati kuthia ikirefresh kenda tucoka maisha yetu nomo kwa u tiwitikie kwi muntu nyore ku utia siasa thai siasa ni rathirire na batwe kanya twiritire ngwe cietu twingwa tumbe kurera nja cietu na tumbe witithio turo bwetu ambere thirikari kia guthio imroyo kawinda athirire atiura te 10 baba nene bena mbia ba nini bo beto thirikari ba nini bo bathambi lakini batu abate 10 na tanthiriwa so ibo le vijana nao waniti baba vijana ibande ba vijana bogire kenda bantu amengia athiranthe walifu bo thiranthe abengi betha bengwene na betha beno moja kenda ngwe endelea mbere todo ntonyere tuteto inyi muno tonto lare ko utongo imuntu mwake kuringana mbunge amwangwe wenga mukayo mwe kija kunja kioro nowe kwa kachuku kirasi nowe batu tutomawa turi akuru kuno turi impara twakwa ende murunga tutharime turi boya na thika ya bonto ne buire eto karie weru weekend kuma Gembe North Peter Nicholas Chabari. Thirikari nandi ni uritwa kunenkana irambeta kiri biuthurano bya kumenyera na baria bethagirwo bagikwa kugukurukira ugambi bwa koti riri ni endekithia ria gikundi kimwe na rietwa Institute of Certified Public Accountants ba Kenya kiria kuriungite kiuthurano kiana kia Tumaini Children's Home tere chia Itugururu. Kuma gikuo kia Bishop Mary Muthoni mwambirioni wa mwanka uju ura ari mwambiria wa gikaro gia twanantigwa gia Tumaini ntere cha Itugururu ana baba batigitwe bakiona utethio bukugana nuntu antu baingi barabatethagia twana tutu baruthaga uguo kurukira chore barabari na Buna Muthoni kuringana na arugamiri ba gikaro giki wana achacha barabaejanire mawirane mathikoni ma Muthoni baingi bago wana imunde batingitie mawirane mamu out of antu maria maugire magaca ni antu tairi ugu maria marikitie guca ni tungiboya wa muntu onthe eranire agerie kubingia kiraniro kiria arikanirie kuga Tumaini etina ndona tutirabota gukora wega tukibota gukora twina irio tungibota kubaciana wega nkuruki thirikari yongwa ni uritwe ipeja gikaro ta bibi utethio bwa kumenyera maubatu maana barabara etawo kurukira watho bwa koti ora thirikari itwiraga riria twari registre nitu twendete gutethia nitu twendete twari na moyo wa gutethia ciana kwa umatethera mari muno committed gutethia no tutaka gwikite tuonaga kia kuma ki thirikari no angatarira kwina relief fund magatwitira relief fund tuweze kuangalia hizi children's home na vikao vingine venye wako na mahitaji tofauti ndio tuweze kuwasaidia. Ndeto ino chiari tukagita karagi kundi kia atari madhabu takio Institute of Certified Accountants of Kenya ISPAC bariungirite gikaro giki araba barugurite kioro kia imbia kiraba kirite amwena kubaretera itangi na intobia kuria ijao kia makianga ino ndo twaero nyingi twachoka twatuke shortlist mahitaji ja area na nde
Tumaini Children's Home atisi nyo tuonie na thina nene nonto bwa kwithirwa ikienda tumaita itu yendaga twa kioro na tumantu tungi tu twingi. Tumewaletea tank ya maji, tumeleta vitu kama unga, mafuta, mahindi, maharagwe, godoro, ndegu. Turai na thina munene muno wa kioro na ni maravotire gukorwa matwakirite kioro na maturetera utethio mwingi bena into mauka nacio nginya cia kuria na nitukwenda gucokia nkatho mingi muno. Rwongi ruru rwa East Park ruri na kaunti mugwanja cia rutere rwa kirima Kirinyaga ibatethagia ana amwe na antu bangi barabagagua bari na maubatu mwanya. Mount Kenya branch iko na kaunti saba, moja hapo ni Tharaka Nithi, Meru, Nyeri, Kirinyaga, Kiambu, Murang'a and Embu. Na wanga tunasaidia kwa CSR, Corporate Social Responsibility. Bia mabibi ingi bi concentrate na Nairobi, lakini wa twitore Ice Park itumbite utonya mashinani. Haito kuromba endiba antaba wendibo bwega baumire beje batethia to twathithia. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Gucokere nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bakwana kanya kugwatana na oni utuko bwana rwetana mbere gukenera mibango ya Weru TV Mbita gwanti nyari kinywa mwonanirio mathithia okari Maureen Kome.